Lijep pozdrav i dobrodošli na kanal Skrivena istina. Mislio sam danas napraviti jedan drugi video, ali sam ga pomaknuo za petak, a danas je tema ovog videa Bogdan Ilić, ili poznati kao Baka Prase, opljačkan u Hrvatskoj. Razlog zašto radim ovaj video? Pa zato što i tu se nalazi neka skrivena istina. Čitajući portale koji su objavili da je Baka Prase, Bogdan Ilić, opljačkan u Hrvatskoj, ispod je bilo nekoliko komentara, srećom nekoliko, mada je realno za očekivati bilo i više, koji su bili negativni i nisu bili nikako dobronamjerni. Bilo je komentara da zašto je nosio satove, naravno on je opljačkan, otuđena mu je izvjesna količina novca i otuđeni su mu Rolex satovi. Dakle, znamo kolika je cijena jednog Rolex sata i tako dalje. Naravno, ti zlobni komentari su u sebi sadržavali zašto je nosio satove, da li je to prijavio kod ulaska u Hrvatsku i tako dalje i tako dalje. Ja želim danas govoriti o skupini ljudi koji jednostavno imaju za potrebu sve komentirati, sve osuditi, svugdje pametovati, biti najpametniji, najidealniji, najbolji, a to naravno nisu. Kada gledamo Bogdana Ilića iz aspekta nekog sa strane, možemo to sagledati na dva načina. Jedno, da li smo njegova generacija, dakle ja nisam njegova generacija, i da li svoju neku osudu ili kriterij vršimo upravo kroz tu razliku generacija i možda nam se njegov narativ, izričaj ne čini nama srodnim, ni prihvatljivim, kao što se recimo to ne čini niti meni, naravno, jer nismo isto godište, mnogo sam stariji. I naravno da bi takav izričaj, narativ, sve je strano i nije to nešto što bi mene zaokupilo i privuklo. Druga je stvar možda mnogo ozbiljnija, kad su u pitanju one mlađe generacije koje također osuđuju Bogdana Ilića. To sad već možemo doći do činjenice da je to jednostavno zavist i ljubomora, jer bi oni jednog dana htjeli biti kao on. Htjeli mi to ili ne htjeli, Bogdan Ilić je zaista najpoznatiji srpski, ali i balkanski youtuber. On je osobno prolazio u životu kroz neke teške situacije. Ja ne znam nikakve detalje, nisam njegov fan. Pogledao sam nekoliko videa njegovih, imam svoj stav i mišljenje, ali tko sam ja da nadmećem neki svoj stav i mišljenje. U drami koju je imao sa gospodinom Željkom Mitrovićem, ja sam bio na strani Bogdana Ilića iz jednog razloga što je upravo Željko Mitrović koristio svoj medij i televiziju da javno vodi raspravu sa Bogdanom Ilićem. Tu sam bezrezervno bio na strani Bogdana Ilića. Ja sam pogledao nekoliko videa njegovih i kažem, ono što sam ja zaključio u svemu tome da je Bogdan Ilić jako inteligentan mladić, dobar mladić i osjećajan mladić. Meni recimo zbog razlike u godinama njegov najbolji video je bio onaj video gdje se on nalazi u vozilu, glumi da je taksist, ulaze mu ljudi i naročito ona scena s onom gospođom koja se uznemirila, uplašila jer je on kao bio nervozan, izlazio čak van iz automobila da se obračuna sa nekim vozačem, naravno da je to sve bio fake koji gospođa nije znala. Ali ono obraćanje Bogdana Ilića, ona suosjećajnost sa gospođom na kraju je pokazala da Bogdan Ilić ima osjećaj. Inteligencija je neupitna. Onakav način, napraviti onaj scenarij, onako fantastično otuglumiti, bilo je savršenstvo. Dakle, taj mladić, Bogdan Ilić, koji je najpoznatiji youtuber, ima inteligenciju, zato to i može biti. Radi marljive, zato to i može biti. A njegovo imovinsko stanje je ono što danas u ovim vremenima neimaštine iritira mnoge. To je njihov problem, to nije problem Bogdana Ilića.
Netko voli te satove, netko ih ne voli. Ja osobno ne volim satove, ne nosim sat. Rolex nikada neću imati, niti mogu si ga priuštiti. Ali nemam problem s tim da ja sad osuđujem neke druge ljude koji vole imat sat na ruci, Rolex na ruci, i sada da ću ja i sa zavisti reći nije ok, da to nije u redu, da je to glupost. Bogdan Ilić nije nikome ukrao novac. Bogdan Ilić na najlegalniji način zarađuje novac. Bogdan Ilić je uzor mladima, pa čak i onim starijim generacijama koji možda baš u to vrijeme kad oni ispisuju onakve komentare protiv Bogdana Ilića, možda njihovo dijete baš u tom momentu gleda i prati Bogdana Ilića. Bogdan Ilić je mene ganuo, oduševio još u jednom dijelu najviše, a to je njegova humanost, njegova dobrotvornost, humanitarni rad i sve ono što on čini. Mnogo je videa na njegovom kanalu gdje se vidi da on pomaže onima kojima je financijska pomoć nužna i potrebna, samohranim majkama, napuštenim životinjama i tako dalje. On izgrađuje stambeni objekt kad je nekom nužno i potrebno, kad neko strada u požaru. Zašto ne gledamo tog mladića s te strane? Zašto ne gledamo njegovu dobrotu? Sad ćete reći, da, naravno, on može, jer može donirati, može dati i može pomoći. Ne, nije tako. Imaju i sportaši, i estradne zvijezde, i političari imaju, i korporacije imaju, pa ne daruju toliko koliko daruje Bogdan Ilić. Samo pogledajte ona videa gdje on daruje svoje bližnje, frendove. To je fascinirajuće. Dakle, Bogdan Ilić zarađuje na legalan, na pošten način. Nije nikome otuđio, za razliku možda i nekih koji su ga tamo osudili koji to čine. Dakle, to što on ima, to ne znači da vi imate manje, da on vama otuđio novac. Da, ali i dijeli novac. Daje novac i pomaže. I s te strane svaka pohvala za tog mladića. Kaže, možete se vi slagati s njim ili ne morate. Može njegov narativ, rječnik iritirati vas, možete smatrati, ne znam, da je otvoren, arogantan, bezobrazan i tako dalje, ali to je jaz generacija. Ljudi moji, shvatite da upravo taj Bogdan Ilić je mnogima uzor, mnogim mladima. Sad ćete reći, pa baš i nemoj dobar uzor. Pa zašto im društvo ne ponudi bolji uzor? Mada se ne bih ni s time složio. Mislim da to kažu svi oni koji ne razumiju nove generacije. Da su to druge generacije, da niti jedna generacija nije ista. Svaka generacija ima jednostavno svoja obilježja. Drugo, meni je osobno žao što se ta pljačka dogodila u Hrvatskoj. Dakle, to je moja domovina, meni je s te strane žao. I ne mogu shvatiti one Hrvate koji likuju. Kao što ne mogu shvatiti ni one Srbe koji ga isto ne vole, pa sad baš likuju zato što se to desilo u Hrvatskoj. Ne. Zašto ljudi imamo uvijek za potrebu nešto komentirati? Zašto imamo za potrebu biti pametni? Zašto imamo za potrebu nešto što nas ne zanima, što osuđujemo, a gle, mi trošimo svoje vrijeme, gledamo to što ne volimo i onda komentiramo. Jednostavno, prijatelju, promijeni kanal. Nemoj gledati i pratiti nekog kog ne voliš, kog osuđuješ, koga mrziš. A znaš zašto ga pratiš? Zato što si mu zavidan, zato što bi htio biti ko on, a to ne možeš. Možda tema nije u skladu s ovim kanalom, ali i to je skrivena istina koja je danas u svijetu, s kojom se suočavamo, gdje svatko ima pravo na svoje mišljenje, svatko može vrijeđati, svatko može iznesti svoj stav, što je dobro, ali opet i nije dobro. Pusti mladića, došao je u Hrvatsku, bilo s privatne ili s poslovne strane, odsjeo je, unajmio je kuću, opljačkan je u toj kući, otuđen mu je novac, njegovo materijalno dobro, njegovi satovi. Kako možeš gore napisati, tomu i treba? Znači da ti podržavaš upravo kriminal. Jer si stao na stranu baš ti koji su to opljačkali.
Ili možda u tim komentarima se i krije i sam počinioc tog kaznenog djela. Može i to biti. I htio bih na kraju dati samo jednu poruku. Ne osuđujte mlade, ne osuđujte druge generacije, ne osuđujte druge samo zato što nisu isti kao vi, zato što nemaju ista stajališta kao vi, zato što ne djeluju kao vi. Baka Prase ili Bogdan Ilić je zaista institucija na Balkanu, kako on voli to reći, mnoge vjerojatno i to iritira, ali on je stvarno jedna od najvećih institucija na Balkanu. Mladić radi to što radi, to je njegovo pravo, uspješan je, nije nikom uzeo, nije nikog opljačkao, ima, dijeli i to pokazuje i to je vrlo jednostavno ok. Može ti se sviđati, ne mora ti se sviđati, ako ti se ne sviđa, zaobiđi ga, ali pusti mladića. Mladić je inteligentan, sposoban, human i osjećajan. Idući video u petak i ona tema koja je trebala biti danas, a to je iznad Hrvatske samo dragi Bog, ali i neki Hrvati. Veliko poštovanje za sve vas.